Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe ni kuri M247 TV. Hanyuma uradukurikira mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara zose ukoranye ndetse n'umujyi wa Kigali, ukadukurikira uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abanyarwanda bari mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda, muri Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari kose muri rusange, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi hose mu bice bitandukanye. Reka mwese mbifurize ibihe byiza, ari nako mbaha ikaze mu makuru yacu. Amakuru atugera muri aka kanya ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mu by'ukuri navuga ko yashenguye abanyarwanda ariko by'umwihariko igashengura uyu mugabo. Ni inkuru rero ivuga yuko umubyeyi wa Aime Uwimana yitabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 15 Mata kuva kwezi kwa 2021 nibwo hamenyekanye inkuru y'akababaro, nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje y'urupfu rwa nyina wa Aime Uwimana, umwe rero mu baramyi bakunzwe cyane muri iki gihugu ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu Afurika muri rusange. Numwe mu baramyi bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, Aime Uwimana. Hanyuma kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda cyamenye amakuru avuga ko umubyeyi wa Aime Uwimana yitabye Imana azize uburwayi yari amaze igihe kitari gito yivuza. Ariko mu mpera z'umwaka ushize, no kuva umwaka ushize 2020, Aime Uwimana akaba yarakoze indirimbo igira iti imbaraga z'urugendo, yakomoye rero ngo kurwara kanseri ya kabiri ku mubyeyi we. Hanyuma indwara ngo yamufashe mu bihe bitoroshye cyane ubwo isi yari imaze kwibasirwa n'icyorezo cya COVID-19, ariko kandi mu buryo butunguranye yarwaye kanseri ya kabiri nyuma y'uko rero yari yararwaye kanseri ya mbere bakamuvura akaza gukira. Akaba rero mu by'ukuri yaraje gutuma Aime Uwimana uyu muramyi akora indirimbo yise imbaraga z'urugendo, akaba yarayikomoye rero ku kurwara kanseri ya kabiri ku mubyeyi we, ari nawe waje kwitaba Imana. Inkuru iza gushengura umutima wa Aime Uwimana. Aime Uwimana rero mu mpera za 2020 akaba yarabwiye ikinyamakuru Inyarwanda.com ko akurikije uko umubyeyi we yararembye mu bihe byaguma mu rugo ya mbere, ati yarari koroherwa cyane nk'uko yakomeje kugenda bitangaza icyo gihe abitangariza itangazamakuru. Yatangaje ibi rero ubwo yakoraga indirimbo imbaraga z'urugendo, ati ubu ngubu ari koroherwa ukurikije nuko yari ameze mbere. Ati kuri umubyeyi w'uyu muramyi akaba yamaze kwitaba Imana rero akaba ari inkuru yababaje benshi cyane, barimo abahanzi mu muziki wa gospel cyangwa se mu muziki uhimbaza ukaramya Imana, abapasiteri n'abandi bantu bo mu gisata cy'iyobokamana ndetse n'abandi bose bari bazi uyu mugabo umuramyi, umwe mu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu kuririmba indirimbo zimbaza Imana. Akaba rero yarajya akora ibihangano bitandukanye, akaba rero mu by'ukuri yagize ibyago byo kubura umubyeyi we ku mugoroba kuri wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa 2021. Reka rero mu by'ukuri umubyeyi tumwifurize ukuri dashira kandi twihanganishe abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko inshuti za Aime Uwimana, twihanganishe Aime Uwimana. Mu by'ukuri Imana ikomeze ikomeze iguha imbaraga zo kubyakira, cyane ko ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye cyane. Kuba umubyeyi ni kimwe mu bintu bikomeye cyane umuntu ahura nabyo kuri iyi si. Kuba umubyeyi cyangwa se kuba umwana wabyaye nanone iyo apfuye ni ikintu gikomeye cyane. Noneho muri iyi minsi y'icyorezo cya COVID-19 bikaba akarusho, kubera yuko umubyeyi uramubura kandi ntuzigera ubona n'uburyo bwo kumusezeraho, cyane cyane ntuzabona abantu benshi baza kugushyigikira kubera yuko mu by'ukuri turi mu bihe bigoye cyane, ibihe bya COVID-19. Reka dukomeze rero kandi umubyeyi turizera neza ko Imana iza kumutuza aheza. Hanyuma rero reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'u Rwanda. Tom Byabagamba uyu munsi yasubiye imbere y'urukiko ajurira igihano yahawe ku cyaha cy'ubujura. Kuri wa gatanu tariki ya 16 Mata 2021, Colonel Tom Byabagamba wahoze ayobora mutwe urinda mukuru w'igihugu yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo aburane mu bujurire ku cyaha cy'ubujura. Mu Gushyingo umwaka ushize nibwo Colonel Tom Byabagamba yahamijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro icyaha cy'ubujura rumuhanisha igifungo cy'imyaka igera kuri 3. Uyu mugabo yigeze kuba umusirikare ukomeye cyane afite ipeti rya Colonel mu ngabo z'u Rwanda. Mbere yuko yamburwa impeta zose za gisirikare yahamijwe icyaha cy'ubujura, ashinjwa ko yakoreye mu rukiko rw'ubujurire aho yibye telefone. Igihano yahawe ntabwo yakishimiye, ajurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge
urubanza rwe rero rwasubukuwe kuri wa gatanu nyuma yo gusubikwa muri Werurwe uyu mwaka. Kuri inshuro Colonel Tom Byabagamba namwunganira barimo Maître Paul Ntare na Maître Gakunzi Valerie baburanaga bari muri gereza ya gisirikare Kanombe mu gihe abashinjacyaha bari mu biro byabo. Iburanisha rigitangira, Byabagamba yazamuye inzitizi z'uko atabonye umwanya wo kuganira n'abanyamategeko be ngo bitegure urubanza. Umucamanza amaze kumva impande zombi akaba yanzuye ko iburanisha risubikwa, Byabagamba akabanza kuvugana n'abunganizi be. Muri Kanama 2014 Tom Byabagamba yatawe muri yombi bwa mbere akurikiranyweho ibyaha birimo guhisha nkana ibimenyetso, kwica nkana ibimenyetso bigaragaza uwakoze icyaha, gukwirakwiza impuha zigamije kugomesha rubanda ndetse no kurwangisha ubutegetsi buriho, igikorwa cyo gusebya leta ari umuyobozi ndetse no gusuzugura ibirango by'igihugu. Nyuma y'imyaka ibiri aburana muri 2016 yakatiwe n'inkiko gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Yaje kujurira iki gihano maze ku itariki 27 Ukuboza 2019 mu rukiko rw'ubujurire mukatira imyaka 15 y'igifungo no kumwambura impeta zose za gisirikare. Mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo wo mu karere ka Bugesera ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 19. Uyu mugabo w'imyaka 60 akaba yafunzwe ku wa 12 Mata 2021 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana we yibyariye makuru igihe yamenye ngo nuko uyu mugabo yahohoteye umwana we inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye muri 2019 ubwo yari agifite imyaka 17. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr. Murangira Biteri yemereye ko uwo mugabo yafashwe kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa. Yagize ati wafashwe afungiye kuri station ya RIB ya Nyamata mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yavuze ko uru rwego ruri maso kandi rwiteguye gukurikirana abasambanya abana. Agize ati RIB iributsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa akora icyaha nk'iki cyo guhotera umwana. Abantu bakwiye gukomeza kukirinda kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ibyaha by'abasambanya abana mu Rwanda bigenda byiyongera kuko imibare yerekana ko mu mwaka wa 2016 abangavu basambanyijwe bagaterwa inda z'imburagihe mu gihugu hose bari 17849, mu gihe muri 2017 abangavu batewe inda z'imburagihe bari 17337. Muri 2018 umubare w'abangavu basambanyijwe bagaterwa inda wariyongereye ugera ku 19832, mu gihe imibare y'abasambanyijwe bagaterwa inda hagati y'ukwezi kwa Mutarama na Kanama 2019 bari 15656 ko bagenda biyongera. Ingingo y'Ijana y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano ivuga ko hamijwe icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo gusambanya rero umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo rero gusambanya umwana ufite cyangwa se urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. N'ikiganiro kizaba ku itariki 21 Mata 2021 aho byitezwe ko Judy Reva usanzwe uzwiho imvugo n'inyandiko zipfobya n'izihakana jenoside yakorewe abatutsi azahabwa urubuga agakomeza kumvikanisha ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri ndetse ko FPR Inkotanyi yarokoye u Rwanda nayo yagize uruhare mu kwica abatutsi. Abarokotse barimo umuryango Ibuka n'indi miryango itandukanye. Bavuze ko bitumvikana ukuntu kaminuza y'ikirangirire nka Cambridge ariyo izatanga umwanya ku muntu wita umushakashatsi abamuha amakuru mu by'ukuri bakaba ari ibanga rye, kandi akavuguruza ibyemejwe n'umuryango w'abibumbye kuko wahamije ko mu Rwanda habaye jenoside imwe kandi yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Bavuze ko amagambo ya Judy Reva akomeretsa abanyarwanda kandi agatesha agaciro ukuri kw'amateka ashaririye igihugu cyanyuzemo nk'uko byagaragajwe muri iyo baruwa yandikiwe Professor Stephen G. Thorpe. Bongeho ko biteye isoni kuba amateka y'ibyabereye mu Rwanda adafatwa uko ari kandi bigakorwa n'abantu batayagizemo uruhare. Nyamara umwaka wa 1994 ati twarateranywe isi yose ikadutera umugongo kuko nta cyakozwe kugira ngo ubwo bwicanyi ndangakamere buhagarikwe. Twe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 duteye impungenge cyane nuko gutumira Judy Reva kuko bizagaragaza ko kaminuza Cambridge ititaye ku kababaro n'ihungabana atwanyuzemo icyo gihe ndetse icyo gikorwa ubwacyo kikaba kongera kuri dutera. Basobanuye ko nka kaminuza yigaragaza nk'irajwe ishinga no gushyigikira ukuri ndetse no guteza imbere ubuzima bwa muntu bibabaje kuba ariyo yahindukiye igatanga umwanya
ku bakora ibyo bikorwa bigamije inyungu za politiki. Banditse bati Mata niko kwezi dutangira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mwaka, ati tugaha icyubahiro abacu twakundaga, tugasubiza amaso inyuma tukabizirikana kugira ngo urwibutso rwabo rukomeze rubeho, jenoside itazongera kubaho ukundi. Ati barababaje cyane rero kubona kaminuza ya Cambridge yarahisemo igihe nk'iki akaba ari cyo yitumiramo umuntu ukora ibidukomeretsa nk'abarokotse. Bongeyeho ko bitumvikana uburyo kaminuza ifite abahanga kandi izi ibigenderwaho mu gukora ubushakashatsi bwuzuye ariyo yatinyutse gutanga umwanya ku muntu ukora ibinyuranye n'ukuri kuzwi na bose. Bati kumenyekanisha ibyo Judy Rever akora no kumvikanisha ijwi rye, kaminuza ya Cambridge izaba iri kongera kubabaza abashigishwe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ese ibyo nibyo ntego za kaminuza ya Cambridge? Bongeye kwibaza bati iyo tuba turabarokotse jenoside yakorewe abayahudi, se tuba tugombye kwandika ibaruwa cyangwa nuko nk'abanyarwanda n'abanyafurika twakorewe iby'ubunyamwaswa, amajwi yacu, ibitekerezo, akababaro n'uburibwe twanyuzemo byoroshye kubitesha agaciro? Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bavuze ko guha Judy Rever umwanya atari ukubahiriza ihame ry'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ahubwo ari ugukomeza gushyigikira ibitekerezo bidafite ishingiro. Basabye ko Judy Rever yakwimwa umwanya kuko ibyo akora ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi